Indona ma chondon ta ila Russia emo ramdang hne na tangin enge kan be sayang aziak tu Ricky Elkol ni ama sa in he thu hi kumsang ni somparuka zia to ania ma se tunlai mila tlem ti danglamin koron chhop chuak le don ani indona reng renga chuan ramdanga tanga chanpuina dong tu tan hne tu ni theina chance a thabik em a India po in kumsang khazakwa samsari pakhata war indo pui ama chon khan ama chantlat tu Russia anei awangin reilo te chungin hne na changta ni kha December ni thum sang khazakwa samsari pakhat khan Pakistan Air Force chuan Indian airfields som pakhat lai a be chiam maya chutale India chuan Pakistan nena indona puang ve tangal rup mai le ti chuan Pakistan ram chung ril taka Indian Air Force chuan air strike an nei ve ngal ta a India ral thom thatak tak le sipai te chuan eastern le western Pakistan ram chung defense te chu apal tlang ta pur maya chu vel le khovel ram dang te chuan chanjok an ron nei ta sap ta tin western powers khothlang ram le non aligned movement NAM te chuan India che dan do zongin ma an la ve ngal ta ma se Russia le a thopui te roin India chu het takin an chan ngal ta burani ole kumsang khazakwa samsari pakhat December nilia chuan United Nations tana US Ambassador George H. Bush chuan anuwa USA President nita kha UN Security Council resolution rotna apuluta chu arotna chu anin do na top san tura puang tur le India le Pakistan sipeita chu an omna china tanga in hnuk dok turin resolution rotna apuluta amai ro chu he rotna hi rotna lai tak anga langsi Pakistan chanwanga siam ani ti asiat na chana oma chu khati lai khan Pakistan sipaita kha India ram chunga pakhat man om lawa India sipaita ero chu Pakistan ram chung thuk taka anin khwar mana malaman pan zel boka ama ero chu tak chu ani Pakistan ram chunga tanga India in hnuk dok tura an tina rotna chu ti chuan ramza pali te chuan he rotna hi tlang turin an duwa ma se Russia ero chuan India atana wangin aveto power amang mia maya heti lai tak hian Russia le a thopui ram somlek chau India lamtang anom nge Russia chuan he indona hian India in duang thala Pakistan abe chunjom theinan khothlang ram le China te chu alo dang betlata USA in a thopui Pakistan chu mual pho taka an tlom ta ka wang chuan USA le khothlang ram te chu an thinrim hle maya India tan a thalo turin USA chuan UN awa resolution rotna pani apulut thale tamia maya hei po hi Russia in veto mangin alo pai thale mak mai ani chu anti India resolution India tana thalo tura rotna reng chu Russia chuan a veto manga a pai thak mia zela wangin khothlang ram te chuan ti ngaina an hretalo hle ani chuta tak chuan alom India khan Russia in aveng don ti a hriat ne ema wang khan voi khat ma azam du lawa US President Richard Nixon an India ram be thei tur le nuclear po kap mai thei turin along tha US 7 Fleet chu Bay of Bengal atir chungpo khan India kha azam ei lo Russia khan aveng ne em bok atin ni heti taka India in USA le khothlang ram te a hlau lo tamai kha chan thatak a oma ama lokin India hian Russia nen in rem na thu tha in thian thatna le tho ho na thu Indo-Soviet Treaty of Peace Friendship and Cooperation an lo sign diama chumi mang chuan India hian bei atok ani phot chuan Russia khan apui ngal don ti ani hei wang hi alom Indira Gandhi khan China le USA kha a hlau lo ve na chan chu tuna ero chuan khovela India rampo alawin herdang lamna sato viau maya India hian indo ma chon le don ta se Russia in aven amamo to lawa ama in a inveng thei to viau ani ma se ram pani in India an dauron chuan thusan ni ta se India hi man lai ang ani to lawa tuna chuan UN a po din hun poimo tak chelin ramdang te zaron ani to
aram economy po na sataka thang lian to in asipei te po khovela military sipei thale hlom ber palina ani phahial to ani indo le po ni se even hian India hi chanlo zong in thuthuk na emo rorel ane ingam marin om to lawa tin Pakistan hi khovelin hel chan pui turam ani ti an theve vek to bok nen tuna chuan India tan po Pakistan ai ma in China hi an nok sak to zoka achan chu China hian Asia a thunei tu ber ni an tumru hle a China thil tum ti boi zonga India kal lui ani chuan an indo tak tak hun a thleng lawang ti a soi theilo chutiang ani chuan an pahnih hi indo le ta se India hian Russia hne na tangin enge amamo ta kang Donald Trump a president ani nu in US le India in kar churin phak bakin a thachawa tun hmalama khan chuan USA hi India tan rin ngam bur thei an ni mi alo ma se tuna chuan engkim adang lam to a US fachuam Pakistan chu Donald Trump a chuan thau tha in fachuam thar aneya chu India ani tlat to ani tun hnaya China nen borok thalo awmani point US chuan India thlawang aron hau ngal chat zel to a hei hi achan pakhat chu China in world superpower khovela thil ti theiber ni an tumna konga Asia khomol puya lal anga thil ti theibera oman tumna lodal thei om chun chu India chau hi ani ti USA hian a hrechiang em a China ram thanglian zel dodal turin India hi man atumani chu wang chuan India le amel malian ber China hi indota seng chuan Russia tan hian chanjok ti lan viau har sa toang Russia le China hi sumdon na konga nasataka an thodun to awang le anin kar nasataka an siam that chho to bok awangin ama ero chu India in aral thuam tamber achok lu naram Russia hian atop ko ka chuan China ain a best friend hlui India bok hi atan jok arin am tho ani chuta thapa tunma a India tan ngai lo USA chuan India aron chan to bok don chiang sa a chuwang chuan a borok adang viau to ang le engpo ni se chan puina hi tunma anga sipaiten anron puina lam angkha ani to lawin arin oma ral thuam le technology manga inpui ani tlang pui to ang chuwang chuan India ram hi China emo Pakistan nen emo indo don po ni se khovela ral thuam le sipai nei thaberber ani ve to awangin le puitu tur thatak USA anei bok awangin anjam don lo na samai ani chuwang chuan kanram India hian indo na ma chandon po ni se thamuang takin om phot mayang u ole chungzong zong ai po poimo ber ero chu hausak na te ro puina te thil ti theina te ai po thil ti thei jok le ro pui jok kan pa pathian hne na thamon na hi ania kan thil ti na apianga Isor Krista sa chung zelin thu oi takin om zel phodang u ole adot le zelami turpo minlo thlir sak vela minlo subscribe sak bok la o chuan comment na lama minlo review sak ve bok don nia